ndo kazi ya mikono ninayoifanya. Siko célibataire, labda ba jeune fille banaweza nitazamia banazani ningali nitaoa. Hapana, nilishaka maliza. Haleluya. Ndio nilishaka maliza. Na bibi yangu iko. Ndio, haleluya, haleluya. 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 Wapendwa, tuko na teme ambayo tuko na tembelea kwa hizi siku. Teme yetu inasema miujiza. Miujiza ndo teme, au tuseme ndo kiini au objectif ya mkutano, ili Mungu afanye miujiza. Haleluya. Sasa mbele uvale nguo, mtu anakuaga na nawa kwanza. Nitaka kusema nini? Mbele mtu abarikiwe apokee miujiza, anapaswa kwanza kujua maana ya miujiza. Haleluya. Unapaswa kujua kwanza maana ya miujiza. Nilitembea katika vitabu tofauti, nikakuta kwamba miujiza inatuambia ni tukio fulani ambayo mtu hakutayarisha, tukio ambayo si ya kawaida Mungu, na inahakikisha uwepo wa Mungu kati ya mwanadamu na mambo yake. Haleluya. Nikakuta mara tena miujiza inasema kwamba ni bahati pekee. Mtu akipewa miujiza wala mtu akipokea miujiza, anakuwaka na bahati ya upekee tofauti na ya mwingine mwenye anaikala pembeni yake. Miujiza inakuwaka na malengo fulani, au niseme asili ya miujiza, sababu hauwezi kupokea miujiza na haujui asili yake. Haleluya. Asili ya miujiza ni kuambia kwamba ni mada ambayo